برئيس فواز محمود شروع كاري سياسي جيلها با كوري كردستاني برياس كايبيت جلمده برئيس فواز ام افدامي باش طيب تجي اخفتنا هري داويه داخياني هري داويه يا بالوسخانه امريكا يا سوريا هين چواد بينم طيب تجي جريداي مانا هيزن امريكيت نوفا سوريا دا جبر چه دي بمينن ارمان جوانا وجاري چه بلکه کدام خوش به براستی همو یعنی ت للروشة سوري بالتايبات تدنره وج 2015 ورده قال لك بلان هنا سر حساب ملت سوري نراستي خويا دكيد هلوستا امريكا درجه يك يعني هلوستا روسا بهتر زلال يعني هلوستا امريكا تدبينه قوتني وانا بشويه كينو لسر عرديجي براستي تدبينه تشتن دل عردي دبين يعني امريكا تشتي ام جي فهم دك انه براستي دبيجي ام الويدا نجبونا شر داعش ايرورو و دي تيرور هنا بردوامه دبي ام الويدا بن ابجي كي دجي دبيجي بلكي يعني هابونا ملور ونحيا دمك دريج يعني ممكن صالك بتشكي بشتي دركتنا افغانستان بتايبت افغانا زلال كرن لي خويا يعني دانستاندن بشامير دبن شيء يكسر يعني مباشر شيء نه يكسر دريا اسيا هنك دي يعني بهتر هنك دولت عربي يرو بفيرو اللي رادبن خويا يجي رو بروجي تي خدنجي لكولينرجي روجنا مافانجي فيرا وشي دبينن قابن يعني دبينن امريكا بشويكي هشتي يعني او ريجيم عافيت تاخوه هيدي فقرين سر حسابي كشتن ارزجا ملت سوري يكت بيجي دعيني وقت دجي ام تخازن سزابه بيان جزابه به جبر كرياري خرابي قال لك كرنا بجاب برئيس فوز ازيل تربح سا نرونيا هالوستن امريكا يفكم يعني جار بريار الدبمينة جار بريار الدهيزن خو كيم كا وهالوستن ويجارة تجي بحث كري يعني وكأخفتن سر عرض نينن يعني جدايا بوشي هالوستن يا ديارة وكرد شوا سر دارية ديال يعني روشات ديال امريكا يفكم پشبینی از دبینم یعنی پشتگریدان بوا شاش لی دمزلی تکتیکی دمکی دکارب سودایی که بگره اف سیاست واده بیجی یعنی بکوینا لی بهتر مزلی خواه یعنی بخواه هفگرتنا ملت کرد یک ملت کرد و پیکاته دردور هفگرتنا وی او آد بسربیان و دبهیزا ممكن ناف دولتيجي قبول ببي زيان وخطر هنكي دي هكر بخوازن ايريشي وي هرمي بكن كيم ترد بيان وي چاغي قبول نابي براستي يعني امريكا ناي پش گريداني حياة داوي وتخبينا من يعني او جار واي امريكا جي زلال دكي دبي حيرا يعني اما بلكي ام بردوام نكن جوي وي دستهلاتا لوي هرمي دبي ام لفيدان ايروج بو شر داعش ما فيش قريا وكرينا مثلا استراتيجيه وكردشي تشينا شخر خونا ببين واي وي كردستان كي تشيكين كان وي تشكي وا بكن براستي تني اوه بس پرزگریکا مازن ویری اوه مثلا دبیجت ام ماینه چونکی داعش گفک مازن سرتوا جانب طیبتیج آسایش امریکایه و رژیم سوریه یعنی همه تبیجی هدی و کتجی موجه پیکری پیوندی باش لیتین جالی ولاتین عربی ودگل رژیم بشار اسد افت چی ایماجه کش بوی سالم بیت یعنی تمام بشار اسد دی بمینه ده صلات شامی دی وک خوب بمینه یا جی پلانه که پش پرده هی هر تش بگوارتن دیت نوات چش بوی ایوان آخفتنا دیتنا ما يعني برچعوا خويا دبي وكماني زمان جي براستي زلال جي دبي هدي دخوازن اف ريجيم وك دستلاتي وي لسر عردي هن او جي چتر تنه يعني او اوبوزيسيون يان تشتكي كارب بديله ويبج بديلا ويب يعني هبه دسوري دو كارب آرامية وبرجواندية دولة جيران بالتايبت إسرائيل بجيبينه دبي مناديتي يجبو ويجي اف هولدانا ملكي أردني دماد تموزه دو جو سروك بايدن دي براستي اف فلقنامية و فلقا وشرتيان نبندي بير حمي ايرو رو عيني ويب بجيد به دماد بيجي يعني دندري ويد بلكي تشتكي
نهاتی نویساندن د شرق اوسط ده دبی مج امریکا رگوتی هنکی خوابد آلی و برقا اجاهد هیدی اف روشا سوری هنکی عافیتا خواب ببینه و روز جی دورا خواب ببینه لی سر قناغا یعنی گاو کشی و رژیم پیک ورینه گاو کشی امه بن لی سست بکن یعنی و دولت در دور یعنی مسئله تجارت و اوه هنکی بنغالي وقتين كارب عافية طرفه هدي وقرين بشار يعني بردانا خلكي مسألة قرتيا مسألة خلكي هجر وقرن خدي قرافي يعني رجيم عافية طرفه هدي كارب وقرين برشعبا او تبيرو السرعة بنجل كده تشتي وشرتي امريكا تشتن دفالا ودهي وقجارنا قوتية تبي لازم اف رجيم سزا ببه قال لك كرياري خراب كرنا ايه بو سرعة ديجي نا او برچعفا مخابن يعني برئيس فاس اوی جاری ایران بین ناف مسئله دا بونمونه جدایت نیو بین دونالد ترامپ و بایدن اداره هر دو کار سردم خو کار سرهندی تا تکرن میلیشات نزدیک ایران بین در خستن سر اردا سوریه لیوی جاری همه تو بیجی چه آوایی که بحثاوی مجاری نوات تکرن یعنی آرمان جا امریکای در خستن میلیشات و ایزین ایرانیت نو اردا سوری دانینه افتی واته چه مثلا امریکا جی پیوندی در ایران آسایید که یانجی چه پرزگری کاونی نه چه کسک نو اردا سوریه دابه اف خالقی پرگرنگ براستی یورو خلقش به مجولن تببین لجواتا لدرا دراغاندن ده يعني سر ميديا سوشيال يعني تدبينه ابهايا بوي حديث كي براستی وك ايمي يعني از چد بينه مك پیش بيني امريكا نجاد حياة داوي شر ايران بك ونا اسرائيل جي حياة داوي او دخوازن باسكو كريبه يعني او چكي نووي نخرت ببير نهب ننيزيك بموچيوي او فروكي ببيلوت دمشن ببيلوت اوانا تعدای کرن براستی و ما ترسی جوان هیه او دخوازن اف يعني راده کجوار بیدیتن لی دخوازن جی بعینی وقتی ایران هبه سر حسابه او پیکاتای سنه يعني او فكري اصولي اي بلا بويه مخابن وبو بلاك دولت عربي واي سنيره براستيها قرمرو بالزلالي لبنر يعني اف بو بلاك وحيانو هاجي لخوافا نگر يعني براستی لخوافا نگر يعني چاوا گوهرتون که چیکن د فکر و رامانی خلکی و مسلمانتیک نو يعني نوک اوا بلد بو داعش سرکی وی بو حیانو هاجی پشگریاوی نا دبیج دولت تاجی و کساجی يعني داوي جي خويتي خويا كرن يعني هرم الشيعي فرببن لي نا خرت بنجي بعيني وقتي يعني نخدي يعني او تشكي جران بن ودستكي وانا لليمن وللبنان ولسوريا وكاربه اسرائيل كيماني بي بيشين يان دولتي در دور مثلا جيران وهبنديه امريكا. تمام. رئيس فواز محمود شروع كوري سياسي جلها با كوري كردستان برياسكاي بين گل ما دابون قال لك سپاس بوه. سپاس کا